Još malo pa smo uspeli. I to! Pobedili smo nivo! Tajni nivo? Wow, to mora da je nešto jako cool. Hoćemo li? Da! Da li je ovo san? Mislim da se nalazimo u igrici. Ovo je tajni nivo. O, da! Sada možemo da se igramo. Moramo da se borimo. Hajnja! Idemo! Sad, Pipi! Uspeli smo! Bravo, Pipi! Bravo, Pipojka! Ovaj završni potez je bio sjajan. Hvala, vežbala sam. Pobedili smo tajni nivo. U kojoj biste vi igrici voljeli da se nađete? Pišite nam u komentarima, a pogledajte i naš prethodni video. I vidimo se u sljedećoj epizodi našeg serijala Pipi Goody Ćuri Show!